Assalamu alaikum. Бүгін Қырмышғалының 1012 күні девам етмекте. Yayınımızda бөлім мәліматларынан таныш етежекміз. Қырымдан сұрғын етілген Недим Халилов 12 күн açылық тұта. Өзбекстанда президент сайлаулары өткерілді. Халқымды yaşaydigan insonga ovoz berishsin keldik. Қырымға yayınlanып yapmak için Чоңғарда 150 метрлік кулет клейлер. Bu işgalcilerini pek açıvlandıra. Қырымдан сұрғын етілгені үшін açылық елен еткен Недим Халилов екімлерінің ярдымына қабыл етмекні рет етті. Недим Халилов 12 күн açылық тұта тек тұзнен су ече. Оның ноябрінің башында паспорт режимini бозмақтадыр деген себептен Краснодар вилаетіне алып шыққанлар. Нәтижеде Өзбекстанға yollamаға hazırlаналар. Халилов оны миллеті қайдетілген граждансыз инсан статусы берілмесіні талап ете. Өзбекстанда президент сайлаулары өткерілді. Тахминлерге көре президент вазифесіне Эдайтеже Шавкат Мирзиёев ғалип шығачақ. Ота 2003 сенесінден берлі баш назир вазифесінде болынайды. Президент вазифесіне парламентте олған әрбір фырқа темсілжісі иштирак еткен. Сон нәтижелеріні сайлау комиссиясы бүгін Өзбекстан вақтылы саат 16-да илян нәтижегін ишандыра. Сайлаушыларының 77% қатнашқаны қайдетілі. Мирзиёевның штабында есе рейлерінің 80%-ны елді етмеге ұмыт етелер. Өзбекстанда вақтан evvel өткерілген сайлаулар президент Ислам Каримов вефат еткен сон 3 ай içerisinde keçirildi. 78 yaşındaki Karimov 26 yıl devamında memlekette hükümdarlık etken edi. Hazırga kadar 15.730.000'den artık fuqarolar yurtimizda ovoz berishda ishtirok etishdi. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonining 77%'ni tashkil etyapti. Bu men uchun juda hayajonli jarayon. Saylovda birinchi marta ishtirokim, vatanimiz kelajagi va uning taqdiri uchun ovoz berayotganimdan benihoyat mamnunman. O'z kelajagimni o'ylab, munosib nomzod uchun ovoz berdim. Biz ommaviy axborot vositalari orqali har bir nomzodni o'zlarini ishlab chiqqan dasturlar asosida eshittirishlar olib borildi. O'shalar hammasini ko'rib, o'zimiz munosib deb topgan elim, yurtim, xalqim deb yaşaydigan insonga ovoz berish uchun keldik. Va men bugun mana o'z ovozimni shu o'zimga ma'qul, shu elimizga xizmat qiladigan yaxshi nomzodga ovozimni berdim. İtalya baş naziri referendum neticelerinden son istifaga ketdi. Matteo Renzi anayasa reformasının tarafdarı edi. Lakin referendumda iştirak etkenlerinin çoğusu bu tahminen 60%'ı anayasaga denişmeler kirsetilmesine karşı çıktı. Hükümet tecrübem burada sona eriyor. Siyasi liderlerin hep aynı kaldığı ve farklı pozisyonlarda hep yerini koruduğu ve ülkeye değişim getirmeyen bu sistemi değiştirmek için hiçbir şey olmamış gibi yapamayız. Onlar alışkanlıklarını bozmuyor ve koltuklarından ayrılmıyorlar. Ben de fazla koltukları kaldırmak istedim fakat ortadan kalkan benim koltuğum oldu. Ağır ve devamlı hastalıktan son 69 yaşında felsefeci ve din alimi Geydar Cemal vefat etti. O Rusya İslam Komitetinin yolbaşçısı edi. Merhum bir sıra dini ve ihlaki kitaplarının müellifidir. Çok yıllar devamında İslam dininin bağlı yayınlarını alıp baraydı. Geydar Cemal Rusya hakimiyetini tenkit etkenlerinden biri edi. Cemal yarın Almatı'da defin edilecektir. Қырымға yayınlaf yapmak için Чоңғарда 150 metrlik kule kuru başladılar. Onun vasıtasымен Қырымда 4 Ukrayna radyo dalgasını tutmak mümkün olacaktır. İşlerini dekabrının sonuna kadar bitirmege işandıralar. Kuruluşunun tantanalı açılışında Xerson hakimiyetinin temsilcileri radyo ve tele yayınlaf işlerinde Şura azaları ve Numan Çelebijihan batalyonunun askerleri iştirak etti.
Куле құрылышына тахминен 1,5 миллион гривна масраф етежекміз. Донатылмасына кенеде о қадар пара сарф етілежектір. Куле құрамыз bu işgalcilerini pek açıvlandыра. Қырым сакинлеріне хайырлар сөздеріні yollayым. Біліңіз, сіздеріні кімсе ұнытмады. Эм Қырым татарлары, әмді дигер миллет векиллері өз евлеріні мечбури шекілде теркеткенлер яқын вақытта қарылғачлар кебі қайта жақтырлар. Біз қолымыздан келген ершейні япамыз. Нью-Йоркта Америка Қошма Штатлары ве Канадада яшаған Қырым татарлары милли ойын ве ерларнен Қырым кечесіні кечірділер. Мерасимде иштирак еткен Мejlis азасы Гаяна Юксел білдіргенне көре, топлашқанларға Қырымда апстеве басқа алтында олғанлар ақында қатырлатқанлар. Сонки еллары Америка Қошма Штатларында да Қырым татар дернегі артмақта. Сонки хаберіміз еді, невбетеки яйынларымызны қачырманыз, дайыма атайрылы олыңыз көрішкенже.